Idgan ditama, amdita na kam de Espiritu tabi itua. Amen. Igrasya di Tuhan Yesus Kristus datoko, ami kaginaban di kinaingan, ami kapisan di Espiritu tabi itua, miampai na Jesus abe-abe. Menyampaikan sesuatu. Tabi na ngavi, tadaw minggu na padabay na ditinga, tadaw minggu kadubong pada monom, itimpu tamod. Tadaw minggu diti panogi, lamazon toko itia kumoy na tadaw minggu songkos basan tuhun minagigido sa pamagunan. World Migrant Sunday. Dari sambayang toko, dami sa tubitiwa damay na diti, ang damon toko songkos subasan. Isa iti songkos subasan, iho na ikamazon toko do kamay di. Tia hobon to ko do pila kamay di. Ang kadang-kadang tia boss to ko ti auto ko pimanan na kasindua lagi napa dia. Sebab kibagi ada identities dia, kibada nationality dia. Timoris, Filipino. Sabi abi minikat da iti sa sebab na dati da kibago mo sabab nga ano pa sebab zatihan na tia migrants abitan ko da sumbayang da misa tabitua da bayan na diti. Ako na po kayo tabinay ko ngabi da sambayang ko da bayan na diti. Timpo na manamisa ko diti. Abitan ko nagi sabi abi tabinay da ko nada sa sabab no da hizud tagazo ipipiyata daw nakatahib. Kakal pa zatihan da molisi pamahyong da hamin dia ho. Mindaman to ko nagi da sambayang to ko da tadaw minggu da bayan na diti. Tabi na ngabi, kano mga kun na dosa ngabi dito ko, kapapatondan ni dito ko sandi na mamalamay di katapatan taham lati tabi ituwa. Mga kunzo, da di kiningan tabakas, da Diyoso ito pinangabi. Danak midoso zo kozo, id pamusaban ngabi ko, amid bos ngabi ko, amid nunoy noiman ko, amid nunoy aw ko nang zan na mimang. Mazanasa ko, tagazo kozo. Itinapogi da makinsiyan zo di Mary, iabitwa pantihambo sa hangay, sababilitas sab sang tingavi, Desu tapinay ngavi, das mambayang montok dugo, dadi Tuhan kiningan datoko. Kikasyanan na da datoko ikiningan tabakas, mamahiyang dado sa ngavi datoko, magawit datoko ng kapasisan sladyo. Tuhan, Kau sianay no. Kristus Kau sianay no. Tuhan, Kau sianay no. Kabantugan da kinay nga ni di takabas kozo. Ampibabasan da tuhun nga bitang abasi. O giginoo do itana mga zosikoy diya. Monong ku au gigina zikoy diya. Sumamba zikoy diya, mambantuk zikoy diya. Anak zikoy diya, do kaponong kotawadan. Gabi muntok kabantugan tagaso. Tuhan
kinaingan, lajapan surga oi kinaingan, tama-tabakas. Tuhan Yesus Kristus tanak manak tentay saan, Tuhan kinaingan domba di kinaingan, tanak di tamang. Mengidu kau di dosa ngabe di pemagunan, kau sianai doi dagai. Mengidu kau di dosa ngabe di pemagunan, doi mo sambayang sah. Bila ikaw kono widya bananan di tama, kau sianay do idagay. Tu isisyaw no iiso no bitwa, isisyaw no ituhan. Isisyaw no itakabas ka sa Jesus Kristus, yampa di Espiritu tobitwa. Ini kebentukan bi kinaingan itama. Kano sumambayang. Oy kiningan, ipapintahang dakwasa no tabakas kozo, pinsay bawo do sapabi, mazada papahyong, papakita do kasyanan no, papanado sumambayang sikoy. Grasya ta si mano de dagay, da di zono isantab umagab, mga no debatos ngawi no, da tumungkus ngawi da di kotos tengah pagon hogo do surga, mazadi tuanza, Jesus Kristus tanakno. Imamamas yang memelintam yang padiaw, di kepisan di Espiritu tabitua, kinaingan, bontok sa hihinay ay sa kupuson. Pembesan mentadibuk do kepeguntaban. Siminondot ituhan do idgavun. Minanong kibo si sidom yampay di Moses. Nga minagano takudi di sunduvan. Di sido. Omposwangon no do ditu ngopod tongotutuo. Untuk menikot isunduvan de dioho. Minagahungong izyoho nga aw no di vagu. Duwa kusay tuminindoy idihusap. Sanguhun punganan do Ildad o mitiso Midad. Sunduvan suminandot de diyoho. Sundong aw no kogad izyoho de dihusap. Nga video no po nga nakoswat pay ngamong di saviavi ngavi. Tuminimpun ngavi iti, dominagawhungong idihusap. Itanakwago minanangkus, do poposunod iti de di Moses. Biyo, kadisido dominobos. Ildad o Midad, maso magawhungong idihusap. Dadi minobos Joshua, itanakusay di Nun, nakasupo di Moses, do manta di amuhok po isido. Ay tuan ku Moses, potodo izyoho. Suminimba Moses di sido. Apapahadan kenangku sabab dogo. Nung profeta ngavi pada isavi-avi Tuhun di Tuhan, om pinatak di Tuhan,
Espiritu dau de Dioho saviavi. Ibos di Tuhan. Iko tulan ngawi di Tuhan, poponsiko do ginavo. Penggonop kozo i undang-undang di Tuhan, magempuhi i do koduduvo. Iko tulan di Tuhan po ngaman hansano, manaki da kabahan, de di tangasibo ko giginovo. Koonokan de di Tuhan po nga obitua, magampusan sa hihinay. Ikaw tulan ngawi di Tuhan po nga katapatan, saviavi i do otuhid. Ingkano do idioho o yung disupunu ko ponuntudukan. Tingadan tegazo id pio-pio-pi dioho. Nga isay kano mangiho do saviavi hasa disido. Mantad kahasan ngavi penhosok pagabaso zo. Mantad kopimpa pandazan pagabaso isupunu. Kada patumazay i damunguasa dugo. Dadi, ay sana di may dahasaku, o hidang mantad doso tagaso. Pembahasan mantad suat di Sankti James. Iso sisimba montok di Puawang. Timpuno demiad montok di kaundasan ngavi imikot dari diaw. Pinowanganus saviavi memang buntung basan ngavi akanon do kulimambog ngavi. Saviavi masnu ompioknu mimang togo. Om i togo ukum nu sendi. Om memuinakan dari tinanu. Tapoi mi sindabi. I tinimung nu sebagai dokotos tangapagon nu. Montok di tadaw ngavi tovi na. Pakakalaja ngavi o minangihik di anaw nu ngavi. Om tinipuan nu isyo. Pokinanguno, dahil di gaji ngawi, tinimpon nu humad. Iho no, do ihad ngawi di momot ngawi, no kadimpot no di tohingo ngawi di Tuhan, do menanampuan ngawi. Do itana, Kivano do diaw do keposison do kasanangan om kosiman. Itimpu do kepekatan tazam. Tumini hambus ko do makan do gisom no sontob o ginavono. Izyaw no i minangukum di tayo sa hasa om minamatay diho au i guminaga izyoho diaw. Ibos di Tuhan. Bos nuno po nga katapatan oy Tuhan, bituaha si kayo no, idi katapatan.
I Tuhan miampai Diozu. Om yampai sudubanu. Pemesan banta dia bal tabasi tebitua sinuat dimak. Kemuntikan dia oi Tuhan. Minabau si John dan di Jesus. Oi mengingia. Naka kita sekoy da sanguhun ia okon ka sanguhun da toko da pinapahabus da logan ngabi da dinnganu. Sebab da okon ka sanguhun da toko sida da kumininam sikoy da papatod di sida. Nga minabau si Jesus. Masiti da kada Diozu patod di sida. Ay say sanguhun i kumalaja da kasunduban idnganku do mabos nati bago do alat ko kumoy dugo. Isay no po au mavan do toko nga mentok do toko. Nung isay no po manak Diozu do sansaban o baig do inumon tu sabab no po do nasangano ko di Kristus. Nga papoy hozo Diozu totoo paintantu no ko zo do awi atagakanisido di tingadan daw. Nga isay no po i kantob do magabit minsibo do songhun di titanini ngavi i kiba katumbazan mo mogot no do batamon do dat miampay do isa batu tagazo do guguzangan o pangihit do hiyaw daw. Nung hongan Diozu o magabit Diozu do mamidosa pudungan mamagot no mentok Diozu do sumuang day komposisyon do pen sikoy ko kiba dubohongon mugad i do nalaka da ditapuy i au anu momisok. Nung gakad Diozu magabit Diozu do mamamidosa pudungan mamagot no mentok Diozu do sumuang day komposisyon do pen kimpo ko kiba dubagakod patamon i doy nalaka. Nung mata Diozu magabit do mamidosa kanduhon i papahabus. Mamagot na mentok Diozu do sumuang day pemalintan di kinaingan damiampay do isa mata ko kiba duwa mata patamon i doy nalaka idnombo igizok Dioho do au matay Amita po Dioho do au mimang pisok. Iyabal tabasi di Tuhan. Tapi nangabi dari kinatimpunan da misa tabitwa di bayan na diti nahap ko Diozu da sumambayang napapamong da sumambayang mentok ngabi di nada do hizud di pipiata daw di nakatahib. Tatapan po ko zo nga nada na gitu pinayong ngabi. Susuzan ko Diozu di bayan na. Kung ano po ka nada, sumok zo dapat tayo sa sabab na da hizud. Ino po yung anong ondom Diozu. Kinantakan da hizud tagazo na po di nga 15 of September. Apadam himo tadaw po ko apadam himo da bulan niti. Buhan ko si jam niti. Minugazo idon subab di minugazo da dahok kumuna da kokol sebab da nakituhong pinsan ko da mamalakat damin daw. Dari sengyan di minugazo da hari ana bawa begiata daw. Aiso nunu, aiso asam. Tadi kuang habi kulampat guhui zodi mantad kokol kimuna ada iti. Tinmano zodi ti alahan dia mantad inanam tia anong gay minintad bantayan. Mamois nagi aku di kon ka asapo asam. Nga hailan sa napadi nga nako to paindisan nga biti kulita diti kada ginabo ko. Nga kakali da driving zo kondom komadi kulita da paro kiri.
kan kakarita baru. Kulita da archdiocese bay. Sa da bitan gumay buayan na pano da base di puak di kaya. Jadi bagati kulita di. Musaw na di. Miduwa di ginabaw ko. Nga kada sampapas da ginabaw ko. Awi ha, abakas si kulitano. Jadi biya ko bago kita ko tuhon memang nakahizod nga awi nakaikat da tabak i baik da hizod ta kita ko. Jadi pati ang musaw ko da papanaw kulita nga magagazo di gugumazo magagazo di tiya baik. Kaikat na di da bonet tiya di kulita. Dari kada ginawa ko basi na da umipot gumuhi. Nga kabago sa papas na ginawa ko, samok na iha. Samok na iha ka. Nembazat zo. Samok kita ko. Jadi, pagkinamay ko bago, sa mana-mana da blup ka. Nahimbunan na kulita. Jadi, floating zo di. Terapong-apong ya. Ikulita di. Ginumo di base kulita di. Novit da hizud ba. Floating. May gada boat. Kauhun zo di. Ay so di. Aw di miho. Napatay engine nga bi. Nauhun zo. Kabas itu nakasabit do itiya basi di blue pipe di. Nakaswang zo da itiya palit tagazo. Jadi sengyan na po da nakaswang kulita da palit tagazo. Jadi idaw na pa daw na nakahinsabat di kaya. Izoti, idapan na po, pimanan ko di daw sumang di bike, manta di dashboard daw. Sikap sumang bike, pimanay ko nga, kaikat na itadong ko. Jadi, kaginabaw ko, kikinamay ko na mga ukabi tangab kaya, do. Aw miho, aw tulok. Yung ko dito kaginabaw ko. Makon zo dia zo bay na tapi tayo ngawi. Aw zo nagis namambayang. Patut na timpo ni umazo sumayang Tuhan, Tuhan zo. Aw zo. Na ako di guminizak zo. Aw zo pamatay bay na. Kinamay ko unlock tangop di kani ido pintu kulita. Tandang ako dan Dubai pintu kabus zo. Jadi sengyan pa nakabus zo di tuon zo kani. Katigag zo. Ahom ba? Asiba zo bagya. Dong isa zo itangalang ko. Kinaw nagisong ko ahom bagya nga. Nahimbunan to ko ba? Jadi hizog bagwit yung bahagriti. Jadi dai kaginabaw ko. Bas itu sempat zo da full my body. Min magazat iti tinahan ko nakagit zo di basi di kulita di. Jadi zo di kamazan iti roof wreck. Deho zo di da aso na ko'y poyman ko sa da inko so da nakatindak deha di apan katimindak bay. Nga deho zo di da pimanan ko di dumasam na di. Jadi, intangay ko pa sa iyo ko. Asa, mega gumutuhon. Tapi ay so kita nago. Muso zo na di. Napatay zo nang kuntito. Ay so kita nago dito. Agi na ginawa ko nga. Kakal pa yung pasi. Sabayin ka ako. Sagit na pimanan ko. Kakal zo na pa yung pasi. Kita ko bomba. Kung habi 100 meters, 50 meters dati. Oy, kango. Okay, kanong ko. Okay, kango. Bah ka. Jadi, iduhan na yun na. Ay, nakati bomba ti, kaginawa ko. Patut, manhong na ka. Jadi, masaw sa di. Ingko di ti. Tiba-tiba, kita ko sang tuhon. Tiya, tuhon na ba di ti nga, sa dagawang daw. Ay tamitam tiya tuhon ni ti. Humizag. Ay dawag ko. Kung habdi Mandalela na ginat. Kan man sagay.
swimmer di. Anyway. Oh, ini. Jadi, ikut sudah limpot di kulit aku, minut juga. Bos, kenapa? Ada orang kah? Tiada. Tapi semua saya punya barang di dalam. Ibu sembayang kibabi itia kantung-kantung kuda. Ini gaung ko ngabi kakal pa iswang. Oh, kibana gida isa baik tagaza pa sanan ko da tools ko. Jadi tungo sa matigyan dive in sida. Jadi ngosa daw pataka daga pinangkabas ngabi barang-barang. Mintang biyo ko sida deh. Sangko subazan masa tuhun ti kada ginabaw ko. Filipino. Dai kangko. Kau dari mana tadi? Kangko menyot. Saya di sana pun saya tulung orang juga, satu alza, perempuan saya tulung tadi kadang. Dai pinasi tuhun ti kada ginabaw ko. Jadi zauti musaw na di. Jadi Allah hay matigia hay dam kaikat di tuhun bukan di san ngabi di kita. Nay tamba da minay panuhong daga. Minagopit jihad da pelampung galon na puak. Sebab da hizagi baik. Jadi ina mazodi dia tuhunga da pendisan. Santuang zau da nakodap di damin di boni huki babaig. Katawadan boni ang pagnakan nung makinungo ko daga dabay na diti. Pinakan so da bago pinakan so bago kiba bago talak na pinatak daga lah. Sebab da sagit di padah ka diha. Nga point ko na padabay na dito pinangabi. Tiasang kasubazan. Iminanuhong daga. Puimanan ko dabay na da kadang-kadang take for granted to ko ba diha diti. Diti sa tiha da pangizon panghipot da to ko. Nga kiba da timpo da miyaga da auto ko kita sudah aina sudah da mata da to ko aw kita. Pangkakat di depan da to ko nga miyaga da aw kita. Auto ko peduli. No kuha sabab sangka subazan sa tiha. Da kamiyaga diti nagi. Tiap paro ke da to ko. Masa no pada bayan diti da dasam diti no pang menada to ko da kantin paroke kaya. Ami kumalajang abi nga kepada pipi tia sangka subazan. Kadang-kadang kita pujahar iti kumalaja ay sa tupi. Nga ay sa tupi manan ko da asyanan. Nung tanak-tanak lati tun kadazan dahil di ay sa tupi. Ngazon ko dati ano ada tupi. Nga kada ginabo ko da mo boss no bas ti haditi. Taking for granted. Sabab sangkaswazan sa tiha. Amin na pagi da tadaw minggo na pa na bayan na diti nga pinatak da eklesia. Isang ti papa da toko. Da mumuandam dia ha. Senungi mada sangkaswazan sa tiha diti. Nga tuhun iziha. Miyaga da toko. Tuhun iziha. Amin na pagi nuwintangan dia zo. Kiba may ti message di sang ti papa Francis. Kinaman dia sudah magium da tobi da internet. Stressing teka mangahap itya sang ti papa da toko da mintong di haditi sebagai da zatoko. We kita. Nakwatu memang isang ti papa da magahap na toko. Teka ahapan toko di sida da mintong di tasang kasubazan ngabi sebagai da zatoko. Memang isang ti papa da papamong dia ha de kapasisan na toko. Tapot pingamong sa dati ha de kapasisan na toko. Kiba bago tiya community da migrant di tiya paroki da toko. Archdiocese managi. Nga kiba da tempo da number da ondam toko sa tihati untuk nako sa da kiba da kalamasan da paroki. Sangyan da kiba da pagitungan toko diha. Susubay tempo awsang ko ondam. Amiyaga na giniti hizod
kantakan dah hizudi nakatahib. Gumo tia NGOs ngabi, gumo tia politician ngabi, tuhun na sesendi da menuhong tuhun i na hizudan. Isa tuhungon dia tuhun da tokau katahodan. Tapi kibana gida dongo ko da atatahiban ni tia sang kasubazan. Noko, sebab ay sagya ay si dia. Jadi audi nakaswat ko so. Unintentionally dati iti. Nga kadang-kadang mega diti sa sabab na diti circumstances mega diti. Audi sangko adimpat tako sa tiya da manuhong. Tapi na ngabi. Nung intangan to ko tia boss bitwa di bana diti, kasudong ko zo nagi mentok na kalamazan do tada minggu do song kasubazan diti. Sebab song kasubazan diti, nung intangan to ko zo, kabasa nagi da intangan to ko, miampay da ay kamazan da konteks di pensusubay. Sebab bayan na po di ati konteks sa intangan to ko na po da bayan diti nga migrant, tuhun, isang kasubazan, mantad pamagunan subay. Nga sang kasubazan panogi, kabasa din tangan to ko, miyampay da konteks da katumbazan. Gospel lebay na diti, abal tabasi. Odong makikiya ngabi di Jesus, di tiasonghon na sumambayang, papaydo dalagan ngabi hingan di Jesus. Minapalipot sa tiha di Tuhan Jesus. Patoday ha Tuhan. Naku. Sebab akon ka paingamong sidadagay. Iya padamduba. Akon ka padamtaho na hap di Tuhan Jesus. O padamduba. Jadi itu hundi akon ka paingamong di tiha padamduba. Patoday ha Tuhan. Bika di Diyos nung ahong mabandaga. Naku gaya patodon. Anong biyan ko kaza? Ano ba siya makikiyari ka ni? Kadezo? Ay mangingya, kadezo da diha? Kan kadezo? Kadiha? Ay mangingya, nakakita si kayo da sanghun, akan ka sanghun da takaw. Da pinahabos da lagan ngabi. Akan ka sanghun da takaw. Kamazan na ba nga, akan ka sanghun mantadi, apadamduba. Akan ka bas diha, akan ka sanghun tutumanod diyaw. Atumbazan diyaw Tuhan. Akan kasanguhon dat ako. Kamazan na pang not one of us. Apadamduba. Bukan salah seorang daripada yang 12. Kamazan, itiatuhon na pa diti, tapat akan ka sanguhon di, paingamong diti disciple ngabi, nga humabantuan Jesus. Doon ka, dadi hadi, ay manginya, nakita si kasanghon di akan ka atumbazan diyaw. Sabay kamazan. Jadi kamazan na pa diti, tiya sanghon diti, memang akan ka makikiya nga. Akan ka paingamong diti, tinimungan na makikiya. Tapi atumbazan isida di Tuhan, Jesus. Amina, da kabasay sida. Da papagido, papahingas ngabi, italuwa, papagido di kuasa-kuasa ngabi di talaat. Sebab atumbazan isida Tuhan Jesus. Nung biyan da ko, ti de konteks da katumbazan da to ko. Kiba de timpo de nambo da muso to ko, sebagai datuhun gereja Katolik, zato ko na patut da katay mo di tiya kapasisan selajur. Atau kosong ko anangan di tiya sang kasubazan da Eklesia Protestan. Atau kosong ko kano da manay mo diha. Hobi no kazo din naman da kiba da Katolik i-convert da sinmuang da Eklesia da nagada kazo da tiba ti. Itiyan namin ang mazat tungawi tiya tuhun Katolik. Biya ba na? Nakatanod di gya di hati.
Patut musuh da toko. Nakuat itu manaw sa tiha diti. Iti gereja diti. Denominasi nga bida subay diti. Kibanang ko da gereja da toko Katolik di aw sangkwa. Pentunod. Teka aw nagunap akalaja. Di kabasa da manak da iti kami baguban da kapasisan diha. Kabasa da papagyat da katumasan diha. O kita da kibadet panambasangan na subay. Sabi na kabi, andaman to ko iti. Ang ipambasan ko ba da ba na diti? Sancti James. Hodang sida diti puabang ngabi. O kon kas da puabang ziti ha. Nga sabab da discrimination dia mantok dia tuhun ngabi di masikin. Itasampit. Kahodang di James di. Mantok dia. Kamazon, akan kahodang James sebab da kibada usin dia. Nga ingkwa zati ha da mamaguna di tia kausinan dia ha. Ingkwa zati ha da mintang napa mamusaw da itia na po kotos ko ngabi itia na po usin ko ngabi nga izo minagyum. Ahiban di ha tia Tuhan minanak di. Da aw papabagi tia kotos di ha tia usin di ha mantok di ang masikin. Iya nga sampit. Stingy ka ba? Kadakut. Bakhil ka. Kadazan sa ano kaya. O singot. Katadan. Tigis. O singot. Inokadang di Sancti James. Jadi sesebab na di, jadi pemazon, mentok di tiap puabang ngawi, iha na pasabay dia nga sang kasubasan, sebab okon ka puabang sa tiha. Iinay puabang, pengampay dia. Ita nga sampit, sang kasubasan nga ba iha. Sebab ay sa usin. Kibana gina ti mentality na to ko ulit. Habib na kaza, untuk dia zu kibaba. Ansanda da intangan dia zu, pumusaban dia zu ti. Da ikapasan dia zu. Nung kibausin dia zu, katawadan na kinaingan. Tapi kada do dizo sebagai da kamasan da barrier, sampadan. Mentok dituhun di Aisop. May pambasan kay sabay na diti. Abasi iti. Mantad the book daw kapunguntaban. Numbers. Nung intangan da ko iti, ay sa because of the significant iti ba, kumasan da, akan kamiyagati din namba da, nobit di Moses, itun ngabi da Israel, dumabus mantad da Egypt, gazag ya kantakan di, jadi pinasuat ngabi. Taka din namba da kibada pisangadan, din namba, kibada kumasan ko na pa nga, agasa kantakan, pinasuat. Tiyan na pati, nung intangan na ko kaza, anini ba iti? Awi na ka patut na paswangan na iti, buok na kapunguntaban. Nga pinaswang, pinaswat, gisam na ba na, basaan to ko iti, paintangan to ko iti dito to ko, nakwa. Sabab, daiti na, da hinadang di Moses, Joshua, da kumainsan nagi. Kaya tako isa Joshua, kaya tako isa Moses. Moses na pang nagawit nga bidatuhon da Israel mantad da tana da kadaan. Nagawit diha ginmuhi da tana da pidondian. Nga ay Moses sandi aw nakaswang. Joshua, successor daw. Ginmanti daw, da minagawit da tuhon da sinumang da tana da pidondian. Nahoying na di kay Moses daw, sebab na da, kibada aw katumbazan di Moses, kita takoy da, sebab ta daw da pahiyan ko Jesus. Nga, bayan na po yung tangan tako ng padati nga, hinodong di Moses i Joshua. Naku, sabab, kita na po di Joshua i Eldad da Medad, ano iti, mega da, napuno lagi da spiritu. Sebab na po nga, pagoda iti, kibati pipiatuhon, tu na padamdubakan. Da
pinihi di Moses. Nga itia batuan diti, au nakamong ni itia rights, kibada rights, upacara. The number the sumambayang sa tiya, ampay katan tiya spiritu. Tumano da katumazan da tuhun Yahudi. Idu ba tuhun diti, au nakamong. Nga, tao be, isa da nakasandat na giti spiritu da diha. Jadi Joshua diti, au sinapas na ba? Ay, jika iti susah-susah na iti na tumanod di Moses, sumambayang amin ka, duya kau, isa ay nakatema da spiritu. Dengki. Ano dengki kadasan katigis? Kepihadan, kepahadan, ya. Dengki, envy, jealous. Ingatan to ko ito benar ngabi. Sebab miyaga di Joshua. Sebab na da kepihadan, ito jealous da to ko, envy da to ko. Kiba da tempo da intangan to ko, da sapisa to ko, nga ato ko kita da sapisa to ko da eklesia. Sengyan na pa da kaikatan, tempo miyaga di, sebab na di tiya ginabot ako di, awasong ko pasi, intangan tako di tuhun di out ako kanangan sebab na the jealousy and being ngabiti cemburu ngabi dengki ngabiti sebagai the tuhun da sang kasubazan panogi ay no na basi ti akalamazan da tada minggu sang kasubazan iti tu akan pa ka naman tako isang kasubazan sebagai the point tuhun kita tako di kapasisan da tako kibani kita timpo dan nombor dan setako papadadi di tiasang kasubazan iti sundong imada isa zatiha tapi dai tako sende dati nga kabasa da intangan tako nagi sebagai da sang kasubazan sebab na da kalatan sebab na da tia kemungkangan da tako da ginaba pemusaban da tako jadi sambayang tako da bayna diti makiampun tako di Tuhan, hapan ko sa sudah makiampun di Tuhan, abina ko sa di timpu di nombor di auto kosong ko da memenduli ngabiti asang kasubazan, di nombor da kapasitan da tako sebab na da kemungkinan da tako papadadi tako da Tuhun da sang kasubazan penuagi. Jadi kana ba na timbikat da Jesus da di altareh diti tiang busa da tako da memalamai da kalamazan da misa tabitu ada ba na diti. At umazanzo da iso kinaingan, itama tabakas, mnodo da taban namtana, da sababi kanunu o kita amaw kita. At umazanzo da iso Tuhan Jesus Kristus, itanak tuntoy son nanak di kinaingan, nanak di tama da paghuhus sababi umul, kinaingan mantad kinaingan, tanabaw mantad tanabaw, kiningan tutupot, mantad kiningan tutupot. Nanak okon ko tinodo, sumpi miyansi miyampay di tama. Maza di sido o sababi donotodo. Buntok na toko tuhun ngabi, o buntok pumasisan na toko. Suminandot isido mantad surga. O maza di espiritu tabitua, nadadi tuhun dadi hangay Mary, om nadadi da tuhun. Mentok sebab datako dan nakpapakid salib dari sibo di Pontius Pilate. Non dosoy sido da kapatazon nahabong. Timinungag bago ontok di tadaw kumatahu. It katunudan yampay di buk do tambitua. Minin sabat isido de surga. Pinaikaw dari abananan ni tama. Mikot may bago isido. It kabuntugan. Dumamisala di sangimpas siyam mga patay. Kapamalintan daw ay sumay kaupusan. O tumbazanzo na di Espiritu tabitua, Tuhan imanak na posisyon, imuzu mantad di tama di tanah. Imiampay di tama di tanah, dan sambaon ng bantugon may. Inakabos mazari profeta ngabi. O tumbazanzo na di sa eklesia tabitua,
Katolik, Apostolik, mga kunso da isa kapudsuan, mantok di kapahiyangan da dosa ngavi, manda dan dazo da di katungagan di nga patay, di kapususan di pamugunan da mikot. Amen. Mantok tadaw sang kasubasan, tuhun minagigido sang pamugunan diti, kanuna sumambayang mantok di santop, magisakadong datakaw, danamat sumimbat ako, Oy Tuhan, kinongono sambayang za. Oy Tuhan, kinungono sambayang sa. Montok do Ecclesia sa pamugunan. Oy Ama, do ibuan nga vida Ecclesia, hoho binokozo di Sancti Papa Francis, Bishop Father Ngavi, doon na da kabahan, id kapanampuanan diho, sabagi mitatamong dituhun nung ngabi, tumanod di kahandak no. Kanono sumambayang dari Tuhan. Oy Tuhan, kinongono sambayang za. Muntok do pakakalaja ngavi sang kasubasan, id pogun diti. Do hogoon na da tuhun, magigison o sakaday diho, id economy, kutundan na pogun. Kanono sumubayang dari Tuhan. Oy Tuhan, kinongono sambayang za. Montok di mamamagaji, iikituhun do sang kasubasan, do manak na da izyoho, do gaji di apatut, o mintamong do kapoposizon deho, do adang oizo. Kanono sumubayang dari Tuhan. Oy Tuhan, kinongono sambayang za. Montok di nakakanday tuluo talat modohiw, COVID ko padam sizam, o mizyoho i nangohizudan. Do mantat sa kaday ngavi do pinatak na tuhun tangotahuod. Kotoy mo na da izyoho, do kawakasan, do tumihambus, mamamasi, itimpu kabahingkang diti. Kanono sumbayang dari Tuhan. Oy Tuhan, kinongono sambayang za. Kanono mikot dari Sancti Maria tinada toko, mokianu dosido do menampung toko, kuma ditanak dosido i Tuhan toko Jesus Kristus. Miampai sumbayang. Ave Maria, napenuh kada grasya, biampai diau ikinengan, obitua kaditanga dosa tondo, obitua itu ba ditinano Jesus, Sancti Maria tinari kinengan, okinsana iskoy tunavi midoso, do babay niyo omontong jam na kapatazan za. Amen. O ikinengan tamaza, da ikalamazan za tadaw diti, kapagawit na da pisan, pihumagan, di pihatan da sabab ituhun pangizon id pagun diti. Tu izikoy no, pangwatanak no, ibinangon id kaupa pa ko vovoso no. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. Azok nituan kiningan sa binangon, da bazar ko bosya no nakatemo sa kadilaw titakan sa diyaw.
Tu badi tanah om kalajad hangun nga badi tinaw tuhun dumadi mai ti mentok dagay di law tidok posizon. Azok na tuan kiningan da sa pipinangun, tu bazarak bos yan no nakutemo zika dihing anggur taken zadiaw. Tu balik bas anggur om kalajad hangun ngawi di tinaw tuhun, du badi mai ti di tinumon da kosunubanan za. Imang sambayang tu bidang ngawi, da kau bukan kom dia zungawi atau mendada di kiningan i tamata bakas. Toy mo na dari Tuhan ikabukan dari pangwano, montok di kasan kabontuga di ngandaw, montok kobosyan na takaw, di kobosyan na saga di iglesia tabituadaw. Penak no dagay o kiningan tabinsyanan, da itititak dagay kaiyom na da kupunoy man miyampay diyaw, mazaditi i tobong hokos da sawe balakat, ay bangan na da idumbangan za. Maza di Kristus Tuhan za. Amen. I Tuhan, miyampay Diyoso. O miyampay sa lubano, Pain sabata ginabangawi Diyoso. kung sabaton sa itingabi dari Tuhan, Kano manakdak mo ng katodan ngawi da di Tuhan kiningan da toko. katulad ang matuhid iti. Totoo tapod na katunod ang matuhoy diti, kalajazza, kapamasizanza, tamay mo, amid na mo pa na manak niya, dok pa ng katahuadan nga be Tuhan, tama tabitwa, kiningan tabakas ko sa may sakopuson, maza di Kristus Tuhan za. Tu maza di kinahodian daw, minagabiti si do kaim bagvan, day kauzuvo do tuhun na tu, maza di kinahondasan daw, pinuhas di si do sa ngabi do toko, maza di kinatungagan daw man tadi paimpatay, naivang ni sido ilahan kumari komposisyon ay sa kupuson. Maza di kinain sabatan daw da diyaw ay ama, naivang ni sido itatangab ngabi da surga. Amin ka, no? Miyampay di kapikawangan di tasab ngabi am sangting ngabi, kumazo sikoy da hozo kapazan na kazan, no? Tumiyampay ay sa kupuson, mangazo sikoy. Toto patabitwa kay Tuhan, ito budo sa kabituhan. Iti ng pogi, do di zona do bitwa tita ngabis mambayang sikoy, mazada pusanat di espiritu no, da di tingabi mega baw matu, may dadadi da tingabi mantok dagay, di tinan, omza di Tuhan Jesus Kristus za. Ontok ditimpudan ni man patubusoy sidam na sagakos da siminuang da kondasan daw, minangano sida doloti, o minanakdak po ng katawadan ngabi, minangakib di, ang pinapatak di dan makikiiyang ngabi daw mos, boss. Ono iti, sabi ko, ang pangakan na diti, tu itinay-tinan ko, ipatakan may montok Diyoso.
Ilahan magadi untuk napongay makan min susedop na ano desiday saban. Minsan po da minanak dak panong katawadan ngavi. Pinatak desido i da makiki iyang ami daw mosbos. Ono iti sababi ko, Panginom na mantad iti. Tu itinay saban ni ko, iza di batas kababagwa may sa kapusan, ipatunguan may mantok Diyoso, mantok tagumo, mantok di kapahiyangan na daw sa ngabi. May na iti dadikan naman dago. Ikatapatan taham lati na katumazan. Patason nu oy Tuhan, o papatahang do kinatungagan nu, giso mikot ko bago. Itinapogi na maso si kay malamay, di kandaman di kinapatasan kinatungagan daw. Patakan sa diyaw Tuhan, ilaw tinak po season, isasaban na po season. Manak na kapanang katahodan ngavi, doon gitan sa kayo diyaw, na kapadan, da dumbangan no, manampuan da diyaw. Ahudok ko sa isikoy das mamayang, damagi da ditinan za di Kristus, o timong sa kinadadad iso, maza di Espiritu tabi ituwa. Ano may Tuhan Ecclesia no, puwentongkop, patatongkop di pamagunan, ang mabito na sida da di kapanuan na tawad sa kaday. Sungabihan may ampay di Francis Pope Dagay, John Bishop Dagay, sabi abi di Padang Ngavi. Ano mo nagita pinangavi Dagay, inong akodop idikansanan di katungagan, sabi abi inapatay idkosyanan no. Tayo mo na ziho de navaw de vos no. Kosyanan Dagay sabi abi sumambayang sikoy, damiang pa di hahangay tubitwa Mary tinadik na ingan, Sancto Joseph Sabado sido, miyampai di apostol tang bitua, sabi abi sangti, ina kapopon si kau diaw di po umpus di umulan ngavi, kano si kanadarik bosyan, da dumadi da sumpit mungkus ngavi da kaposizon selajul, mengazo membantog diaw, maza di tanak no Jesus Kristus. Maza di sido, miyampai di sido, omi di sido, Oy kinoingan tamata bakas, idi kapisan di Espiritu tobitwa, sabi abi kabontugan ng kapantangan nga diyaw no, montok sa hinaid ay so kapupuson. Dadi penuh di mamasyam na ugma sa dak pengyaan pain kinaingan kata masikoy na mabos. Pagabasas kay Tuhan, sumambayang sikoy, nabantad patitikid talat, katawad no, namanak na pibabasan, itadaw nga vitagay, namazadi sa kanada ko siyanan no, panggabas ka na datamay mo namantad dosa, ang pantampasi mantad sa bebe ko san ginavo. Namasas kay paingandad,
di kehansanan Nabi Tuhan Amerika Ikatan di Mama Masih Yesus Kristus. Tui kepemerintahan di kuasa Ami kebantukan nopo ngadia do babai no omso indinai. O Tuhan Yesus Kristus, iminabos di apostle nga vino, pibabasan timponan ku diazo, pibabasan ku takon ku diazo. Kadaintong, da dosa nga binagay, nga da di katumbazan di eklesiano, am katahuad na da manak da sida, da pibabasan ng pisan, i katunudan mayambay hizab no, i mamamasi ang mamalinta, montok sa hihinaid ay sa kapuson. Amen. I pibabasan ni Tuhan, mayambay Diyoso tumay mo, Om yampay sudubanu. kano magitatak di tanda do pibabasan. Oy domba di timayan, momidu kodidoso, nabini komaguna, osyanay dagay. Oy domba di timayan, momidu kodidoso, nabini Intangay, idomba di kinaingan. Intangay sido. I mangido di do sa ngabi di pamagunan. Obituan ay santap oho da di makan bin sasadap di domba.
Kano sumambayang. Iti misteryong pansurgay Tuhan, papatanduhi na dagay id pamuso tinan, da sampitumungkos ikanada id kabantugan, miyampay di Kristus, da disay da kaundasan da asampu zikoy, sasongyan no po da papabal zikoy di kinapatazan daw, imamama siya mamalinta mentok sa hihinaid ay so kapuson. Katabihan, gugumampi di mananabos. Sabadi hangay tabi tua Mary. Dadya pinatak di kinaingan, itanak tantoy daw. Dadya pinahansan di Mary, di katumazan daw. Biyampay diyaw na dadi Kristus datuhon. Tabi tua Joseph, dadagay panogi. Pakitanay diyaw sandi na sunghun tama. Amabitas ko'y dan handak posisyon. Pakianway ko'y da grasya, pabinsyanan sinyo, umuhigay ko'y mantad patitikid talat. Amen. Ituhan, miyampay Diyosu. Ikinigan tabakas, membalakat na Diyosu. Itama, amitanak, ami Espiritu tabitwa. Amen. Ugad no, ang pabala no, iabal tabasi di Tuhan.